ሰላም ውድና የተከበራችሁ የልባም ሴት ሚዲያ ተከታታዮቼ እንዴት ናችሁ? ያለው ደህና ነኝ፣ እግዚአብሔር ይመስገን። ይኸው በቪዲዮ ላይ እንደምትመለከቱት እንግዲህ ይሄ የቅንድብ አሰራር ነው። ቅንድብ በክር እንዴት ይሰራል የምትሉ ካላችሁ ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ። አሰራሩን የክሩ ማያያዝ በቪዲዮ ሰራላችኋለሁ። ይህን ቪዲዮ ስለምታዩ ስለምትመለከቱ እናመሰግናለን። ቪዲዮን ሰብስክራይብ፣ ሼር ላይክ በማድረግ ተባበሩ። ቤተሰብ ሁኑ። ሰላማችሁ ይብዛ። Kan dulu pas kecil ada bebek naik ke atas itu. Jadi ke itu diinjak bebek. Jadi masuk ke dalam. Awas jangan sampai keambil ya. Harus dicatut pakai catutan aja dah, kalau nggak bisa pakai catutan biar ndak keambil itu rambut-rambut yang udah ada. Walaupun ada tatonya, kalau diambil rambutnya melebihi dari tatonya itu kelihatan dah, jadi nggak bagus. Mana Maria tuh? Mana roh ada kashaminti? Nanti malam aja. Meskilah kasam api anak pas baby anak pi kasam. Asana zasana kulo kasam hello. خلاص انت نكسبير لازم هذا بيبي انت كحل لازم سنزواج Zasana kulo kasam hello kulo. شو زوج انت هلا